салом арз мекунем ба якояки шумо дӯстони азиз, меҳмонони гиромӣ, аҳли оилаи футболи Тоҷикистон. Боз як мавсими пурэҳсосот, нотакрор, пур аз ҷолибият ба анҷом расид. Ва аз рӯи анъана дар фарҷоми мавсим Лигаи футболи Тоҷикистон маросими ҷоизасупорӣ баргузор менамояд, ки дар он аз рӯи номинатсияҳои гуногун ғолибон ва дар баробари ин исми беҳтарин бозингари мавсим маълум мешавад. Добрый день, дамы и господа! Мы с большой радостью приветствуем вас на церемонии награждения лауреатов футбольной лиги Таджикистана. Сегодня будут названы победители в 15 номинациях по итогам чемпионатов Таджикистана среди команд высшей лиги, молодежного первенства и первой лиги. ҳоло аз ҳамаи ҳозирин хоҳиш менамоем аз ҷойҳои худ бархезанд, суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. дар ин мавсим ташаббусҳои нав барои ҷолиб гардонидани чемпионати Тоҷикистон воқеан ҳам зиёд буданд. аз ҷумла тақрибан 70% тамоми бозиҳои Лигаи олӣ дар шомгоҳ баргузор гардиданд. бори аввал дар чемпионати Тоҷикистон озмуни беҳтарин мухлиси сол роҳандозӣ гардид, ки фикр мекунам таъсири мусбит дошт. варзишгоҳҳо доимо пур аз мухлисон буданд. аммо миёни мухлисон Шамима туро ягон маротиба надидам. Ну, знаешь, я больше любитель смотреть по телевизору, особенно последние 2 года я смотрела все матчи только по телевизору и в прямой трансляции. Так что, к твоему сведению, на стадионах, все болельщики, которые были на стадионах, за пределами эфира, тоже их было не меньше, дорогой мой. Як квиз, як санҷиши хурдака агар тамошо карда бошӣ. Саволои оддитарин. Чемпиони Лигаи олӣ ин мавсим. Регартадаз. Лигаи олӣ? Истиқлол? Нет. Истиқлол? Разве? Бале. Конечно же, Истиқлол. Бале. ҷоми Тоҷикистон Регартадаз аст. воқеан ҳам ман фикр мекунам аз ғалабаи Регартадаз каме ба ҳаяҷон афтод Шамима, зеро ки ӯ пеш аз маросим қайд кард ки ғайриинтизор буд пирӯзӣ. аммо ғайриинтизор нест Шамима. ин бори дигар рақобатпазирии баландро дар чемпионати Тоҷикистон нишон медиҳад, ки тамоми дастаҳо барои зинаҳои ифтихорӣ мубориза бурда метавонанд. акун нозирини гиромӣ, сухани ифтитоҳӣ ба ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Дониёрзода дода мешавад. марҳабо. меҳмонони гиромӣ, ҳамкасбони азиз, хонумон ва ҷанобон,
تشریف شما را به مراسم ادانه جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان، اعلان غالبان و تقدیم جایزه ها به بهترین های موسم فوتبال سال 2024 در این تالار باشکوه لطفاً شادباش و خیر مقدم میگویم. باعث افتخار است که فوتبال در کشور صاحب استقلالمان یکی از نمودهای ورزش محبوب عامه و خاصه به حساب رفته در محور اساسی سیاست ورزشی رهبریت کشور خاصتا تحت دستگیری و زیر نظارت دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی سال از سال رشد و انکشاف یافته ایستاده است. قابل ذکر است که سال 2024 در تاریخ فوتبال تاجیک سال پرمحصول برای زمینه‌گذاری جهت دورنمای رشد فوتبال تاجیک ارزیابی می‌گردد. زیرا در سال سپری شده که علاقه روس‌های به شمار از آن باقی مانده است، سال خاطرمان برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی بود. زیرا دسته‌های منتخب‌های ملی و فوتبال تاجیکستان صحیفه‌های نوی تاریخ فوتبال میهن را با برآمدهای پرجلوه خود خاطرمان و رنگین نمودند. راهخط به مرحله یکچهارفینالی جام آسیا و تیم فوتبال کشور به جام جهان تکان جدی در رشد منبعد فوتبال ملی خواهد بود. همزمان اولین بار قبول روز جهانی فوتبال از جانب اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد که با ابتکار بواسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبول گردید، همکنون همساله در تمام گوشه و کنار عالم و قلمرو جمهوری عزیزمان روز 25 می با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد که برای ما باعث افتخار و سرفرازی است. با باوری کامل می‌توان گفت که ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی با اهل جامعه فوتبال وطنی که 3 نوامبر سال 2023 برگزار گردید زمینه استوار برای رشد همه‌جانبه فوتبال میهن محسوب می‌یابد. همزمان نقش اساسی و محوری فوتبال کلوبی را که زمینه اساسی برای تشکل و پایدار استوار دسته‌های منتخب‌های ملی میباشد نمیتوان نادیده گرفت و ما را میباید در اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی بیش از پیش مسئولیت بلند را احساس نموده برای رشد فوتبال کلوبی و تحکیم سمت‌های اساسی آن و برگزاری چمپیونات تاجیکستان در سطح بلند تشکیلی سهمگذار باشیم. زیرا در فوتبال امروزه محض با بلند برداشتن سطح و صفت مسابقه‌های داخلی پرشدت و شوق‌آور گشتن بازی‌ها در مسابقه‌های لیگ کشور درجه کسبی بازیگرانمان تقویت یافته زمینه غلبه‌ها در مسابقه‌های بین‌المللی از آن منشأ می‌گیرد. با تأکید می‌توان گفت که چمپیونات تاجیکستان میان کلوب‌های فوتبال لیگ‌های عالی و یکم در موسم فوتبال سال 2024 در سطح رقابت پذیر و ضروری تشکیل و برگزار گردید که امروز ما در آستانه مراسم اعلان غالبان و تقدیم جایزه‌های بهترین‌های موسم سال 2024 قرار داریم. با استفاده از فرصت مناسب بار دیگر غالبان و جایزه‌داران موسم فوتبال امساله را با دستاورد و کامیابی‌هایشان در سال سپری شده صمیمانه از نام رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تبریک می‌نمایم. اینچنین به سرپرستان و شریکان رشد و همه آن تشکیلات و مؤسسه‌هایی که دوام سال با ما همکاری داشتند در رشد فوتبال وطنی حصه سزاوار خود را گذاشتند اظهار سپاسگزاری می‌کنیم. باوری داریم که همکاری سودمند دوجانبه ما در آینده نیز ادامه یافته بیش از پیش بهتر و خوبتر خواهد گردید. در انجام فرارسی سال نو میلادی را به یکایک شما مبارکباد گفته تمنای آن را دارم که سال نو با روزگار و فعالیت شما خیر و برکت و خوشبختی و خرسندی‌های زیادی را همراه بیاورد. سلامت و سربلند باشید. تشکر زیاد. واقعا هم میگویند که سال نو را چطور استقبال گیری همون سال هم اینطور میگذرد. سال 2024 رو ما با کامیابی‌های منتخب تاجیکستان در جام آسیا استقبال گرفتیم که دستاورد تاریخی بود. باری اول دسته منتخبی ما تا به مرحله 4 نهایی این مسابقه برآمد که این یک صحیفه نو در تاریخ فوتبال تاجیک است. دستاوردهای لیگ نیز در سال 2024
бениҳоят зиёд буданд. Аммо мо кӯшиш кардем ки муҳимтарин рӯйдодҳоро дар як сӯжаи вижа омода карда манзури шумо гардонем. лигаи футболи тоҷикистон тибқи тақвими чорабиниҳои Федератсияи байналмилалӣ, Конфедератсияи футболи Осиё, Федератсияи футболи Тоҷикистон фаъолияти худро ба роҳ монда, дар ин замина корҳои хубу самарабахшро ба анҷом расонид. оғози соли кунунӣ комиссияи литсензиякунонии клубҳои лигаи олӣ якуми Федератсияи футболи Тоҷикистон ва лигаи футболи мамлакат ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафарбар карда шуд. боздид аз макони баргузории мусобиқаҳо, инчунин вохӯрӣ бо роҳбарони клубҳо ва раисони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати баррасӣ ва муҳокимаи масъалаҳои марбут ба мавсими футболи соли равон маҳаки асосии кори комиссия ба ҳисоб мерафт. ин тадбир дар саросари ҷумҳурӣ ки дорои клубу иншоотҳои футболӣ мебошанд бо муваффақона амалӣ гашт. дар ин замина барои муҳокимаи масоил роҷеъ ба пешрафти соҳаи футбол вохӯриҳои судманд низ сурат гирифта ҷиҳати шарҳу тавзеҳи талаботи муқаррароти низомномаи озмуни беҳтарин мухлиси сол корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. маросими қуръакашии марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон бо иштироки намояндагони дастаҳои ғолиби марҳилаи аввал дар меҳмонхонаи Ҷалолиддини Румӣ баргузор шуд ки дастаҳо рақибони худро пайдо намуданд. бозии ниҳоии мусобиқаи мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат гирифта ва пирӯзии дастаи Равшан хотима ёфт. футболбозони шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 1-0 дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархорро мувоҷеҳи шикаст намуданд. ҳамчунин дар оғози мавсим курси омӯзишии коргузорӣ ва идораи клубҳои футбол ва навгониҳои барномаи класс ва коннект барои менеҷерон ва директорони клубҳои лигаи олӣ ва якум доир карда шуд ки ин дар ҷараёни мавсим натиҷаи беҳтар ба бор овард. маросими қуръакашии бозиҳои 1xbet чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ дар кохи Парфенон бо шаҳомати бузург доир гашт. дар соли 2024 дар 33-юмин чемпионати Тоҷикистон 12 бошгоҳ ширкат намуд. пеш аз оғози вохӯриҳои сол семинар оид ба баргузории бозиҳо барои комиссарони лигаи футболи Тоҷикистон доир гардид ки дар он навгониҳое ки дар системаи идоракунии мусобиқаҳо истифода мешаванд ба ҳозирин омӯзонида шуданд. маросими қуръакашии бозиҳои мавсими 33-юми лигаи якуми Тоҷикистон дар муассисаи давлатии телевизиони Сафина баргузор шуд ки 13 дастаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳарифони худро дар ду давраи бозиҳои мусобиқот пайдо намуданд. маросими ба имзорасонии созишномаи ҳамкорӣ байни лигаи футболи Тоҷикистон ва ширкати Парибмаҷ охири моҳи март сурат гирифт ки ин ширкат сарпарастии кулли мусобиқаҳои лигаи якуми кишварро ба уҳда гирифт. гузаронидани муоинаи мутамаркази пурраи тиббии футболбозони дастаҳои лигаи олӣ ва якум пеш аз оғози мавсим яке аз матлабҳои асосии роҳбарияти лигаи футболи Тоҷикистон маҳсуб меёбад. бозии суперҷоми Тоҷикистон 11 май дар варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода миёни ду дастаи пурқуввати мамлакат Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Равшани шаҳри Кӯлоб баргузор шуд ки шаҳомати ин дидор аз вохӯриҳои дигари ин мавсим фарқкунанда буд. дар ин вохӯрӣ футболбозони пойтахт бо ҳисоби 2-1 зафар ёфтанд. мояи ифтихор аст ки президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамаҷониба дастгирӣ ёфт ки рӯзи 25 май бахшида ба ин санаи таърихӣ иди бошукӯҳи футбол бо фестивалҳои бонуфуз низ дар аксари манотиқи кишвар доир шуданд.
шаҳомати истиқболи ин рӯзи фархунда дар шаҳри душанбе ва дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри хуҷанд мақоми воло гирифта он ҷанбаҳои мукаммалсозии иттифоқи футболбозони ояндаро ба вуҷуд овард. дар ин баробар семинари омӯзишӣ дар мавзӯи тибби варзишӣ барои духтурони дастаҳои лигаи олӣ ва якум доир гардид. дар семинари конфедератсияи футболи осиё ки дар шаҳри куала-лумпури малайзия баргузор шуд, кормандони лигаи футболи тоҷикистон низ аз моҳияти он баҳравар гардиданд. рақобати марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷоми ҷавонон 2024 миёни дастаҳои ҷавонони истиқлол ва клуби марказии варзиши артиш дар майдони талко аренаи шаҳри турсунзода баргузор шуд ки бошгоҳи истиқлол бо ягона голи задаи фирӯзҷон шарипов пирӯз гашта бори дуюм ғолиби мусобиқаи мазкур муаррифӣ гардид. дар арафаи баргузории рақобати финалии мусобиқаи 1xbet ҷоми тоҷикистон 2024 миёни дастаҳои регартадас ва хуҷанд дар қасри фарҳанги шаҳри истаравшан бо иштироки роҳбарони дастаҳо, меҳмонони воломақом, намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ва лигаи футболи тоҷикистон ҷаласаи кумитаи тадорукот баргузор шуд. сипас марҳилаи ниҳоии мусобиқаи анъанавии ҷоми тоҷикистон дар варзишгоҳи шаҳри истаравшан доир гардид. шогирдони Зайниддин Раҳимов фазои иди футболро ба вуҷуд оварданд ва бо ҳисоби 2-1 зафар ёфтанд ки ин рӯйдод дар таърихи мавҷудияти бошгоҳи овозадори кишвар бори ҳафтум аст ки ба вуқӯъ мепайвандад. ҳайати асосӣ ва ҷавонони дастаи маъруфи мамлакат истиқлоли шаҳри душанбе ин сол ба дарёфти мақомҳои аввали ифтихорӣ шарафёб шуданд. футболбозони пойтахт дар фазои зебои идона дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ба дастхатми рақобат дар муқобили бошгоҳи эсхата бо медалу ҷом ва инъомҳои арзандаи федератсияи футболи тоҷикистон ва лигаи футболи мамлакат сарфароз гардонида шуданд. истиқлол бори 13-ум ба ин натиҷаи шоиста ва рекордии мусобиқаи дастаҳои лигаи олии ҷумҳурӣ шарафёб гардид. мақомҳои дуюм ва сеюми ифтихории чемпионати имсолаи кишварро бошгоҳҳои хуҷанди шаҳри хуҷанд ва равшани шаҳри кӯлоб ба даст оварданд. охирин чорабинии бошукӯҳи лигаи футболи тоҷикистон дар соли кунунӣ ин ҷанбасти озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин мухлиси сол буд ки маросими ҷоизасупории он шаҳомати баланди варзишӣ дошт. ғолибон ба таври инфиродӣ ва dastavӣ муайян карда шуда ба онҳо 100 000 сомоние ки аз ҷониби президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъсис дода шуда буд, дар фазои мутантани идона тақдим карда шуд. пеш аз гузаштан ба қисмати маросими имрӯза, лигаи футболи тоҷикистон тасмим гирифт ки якчанд совиқадорони футбол, шахсони саҳмгузор дар пешравии кор ва фаъолияти федератсияи футболи тоҷикистонро бо сипоснома қадрдонӣ намояд. И для вручения благодарственных грамот на сцену приглашается Алишер Урунов, вице-президент Федерации футбола Таджикистана. шахсе ки солҳои дароз узви кумитаи иҷроияи федератсияи футболи тоҷикистон буд, кору фаъолият дар федератсияи футболи шаҳри душанбе дошт. собиқ дарвозабони мунтахаби футзали тоҷикистон. аллакай ба ҳамагон фаъо аст ки сухан дар бораи кӣ меравад. Анвар Мирзоев.
На сцену приглашается мэтр таджикского футбола, член исполкома Федерации футбола Таджикистана Шариф Назаров. мураббии шоистаи иттиҳоди шӯравӣ ва ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси мураббии ғолиби лигаи аввали иттиҳоди шӯравӣ дар соли 1988 4 карат чемпиони тоҷикистон ва 3 карат ғолиби ҷоми тоҷикистон хотиррасон мешавам ба ҳайси мураббӣ. барои тақдими сипоснома ба саҳна даъват карда мешавад узви кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон Фатҳулло Ҷалилов. نداری خود را بیان میکنیم با محترم Алишер Онуф برای مساعدت кардан дар тақдими сипосномаҳо. Дорогие дамы и господа, сейчас музыкальная пауза. Встречайте Мубориз Усмонов. قدری آشنایی چرا فروخته میری دل با مکروب بهانه سوخته وطنم زی تو اومد هم جام دوخته من آخر شما را باور نمودم دعاگوی شما بودم همیشه ولی ناگه زدت تبربرشه با این زخمی که خوب اصلا نمیشه من آخر شما را باور نمودم عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید سپاسی چشیدم افسوس گلی باقی عمرم نچیدم افسوس رنگی مهربانی ندیدم افسوس من آخر شما را باور نمودم زهرینا سپاسی چشیدم افسوس گلی باقی عمرم نچیدم افسوس رنگی مهربانی ندیدم افسوس من آخر شما را باور نمودم عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید در برویم که میبندی چی دانی از غمم شاد و خورسندی چی دانی من آخر شما را باور نمودم عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید عمرم ادا شد جانم فدا شد از تن جدا شد کسی لیک نفهمید
دلم فدا شد از تن جدا شد کسی لک نفهمید. بسیار خرسندی بخش است که ما دستپروراні бошгоҳҳо ва бозингарони ҷавононе ки соли гузашта дар лигаи ҷавонон ҳунарнамоӣ мекарданд, имсол аллакай дар ҳайати дастаҳо дар лигаи олӣ ва дар лигаи якум мебинем ки бозӣ доранд. Действительно, турнир среди дублеров как трамплин для молодых и талантливых ребят, где ты можешь проявить себя и уже можешь оказаться в основном составе команды. бале, пеш аз он ки мо беҳтарин мураббӣ ва беҳтарин бозингари мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олиро муайян кунем, мехостем ки беҳтарин нишонзани мусобиқаро қадрдонӣ намоем. Фирӯзҷон Шарипов бо 29 гол дар мавсим беҳтарин нишонзан мегардад. барои тақдими ҷоиза ба саҳна даъват менамоем Шариф Назаровро. ҳамзамон бояд қайд кард ки Фирӯзҷон Шарипов
дар ҳайати мунтахаби наврасони тоҷикистон феълан дар ҷамоатҳои таълимию тамринӣ дар кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб қарор дорад ва ба ҷои онҳо ҷоиза намояндаи даста мегирад. бояд қайд кард ки давоми чанд соли охир ки маросими ҷоизаспорӣ баргузор мешавад, ё беҳтарин нишонзан ё беҳтарин бозингари дастаи Истиқлол дар мавсимҳои минбаъда ё ба яке аз дастаҳои лигаи олӣ мегузаранд ё рохат меёбанд ба ҳайати асосии даста. Яъне ки бошгоҳ феълан дар самти омода кардани кадрҳои ҷавон воқеан ҳам натиҷаи назаррас нишонда истодааст. Ну а мы переходим к номинации «Лучший тренер среди молодежных команд». Джамшед Баротов, ЦСКА, Рустам Курбонов, Истиклол, Зафарджон Хотамов, Эсхатов. Для объявления имени лучшего тренера сезона среди молодежных составов на сцену приглашается Фатхулло Джалилов. Беҳтарин мураббӣ Рустам Курбонов. Рустам Курбонов. В этом году под руководством Рустама Курбонова молодежный состав Истиклола стал победителем первенства Таджикистана среди молодежных составов команд высшей лиги, а также во второй раз стал обладателем Кубка Джавони. муборак бошад ба Рустам Курбонов. акнун мегузарем ба номинатсияи навбатӣ беҳтарин бозингари мусобиқаи ҳайатҳои ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ. номзадҳо ба таври зайл маълум шуданд. Акмал Раҳимов Регартадас, Муҳаммад Назриев Истиқлол ва Рустам Давлатов клуби марказии варзиш Артиш. барои эълон кардани номи беҳтарин бозингари мусобиқа ба саҳна даъват карда мешавад директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш Парвиз Нориён. беҳтарин бозингари ҳайати ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ дар соли 2024 Муҳаммад Назриев. Муҳаммад Назриев беҳтарин бозингар эътироф мешавад. ӯ низ инчунин дар ҳайати мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар хориҷи кишвар аст. ин ҳамон бозингаре аст ки ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун муаллифи шумораи голҳои бештар дар бозии расмӣ ба қайд гирифта шуд. 14 гол зад дар як бозӣ ва бояд гуфт ки дар мусобиқаи дохилӣ низ ҳамагӣ 2 гол камтар аз Фирӯзҷон зад. 27 гол. воқеан ҳам мавсими бениҳоят бобарори Муҳаммад Назриев буд. медонишем албатта таваҷҷӯҳи бештар ба лигаи олӣ аст, ба дастаҳои лигаи олӣ. аммо бовар кун, аз рӯи ҷаззобият, аз рӯи давомот ба бозиҳо лигаи якуми Тоҷикистон ягон камӣ надорад. барои каме рӯшанӣ андохтан даври охирини мусобиқа аст. чемпион маълум нест, зинаи дуюм маълум нест, сеюм маълум нест, чорум маълум нест. ҷолибияти навбуда чи аст? шона ба шона намихел рафта истодаанд Ҳулбук ва Парвоз ва танҳо дар даври охирин Ҳулбук тавонист ки пирӯзӣ ба даст оварда ғолиби лигаи аввал гардад ва дар баробари ин аввалин бор бо гузашти 21 сол ба лигаи олии Тоҷикистон рохат пайдо кард. Значит, сезон выдался очень зрелищным, с чем я и поздравляю. медонед на танҳо ин мавсим ҳар сол лига якум анам хел сюрпризҳои аҷоиб дорад. воқеан як мусобиқа аст ки ба ман писанд аст ва инъикоси он ҳам ба маротиб бештар шуда истодааст аз сол то сол. Ну тогда давай перейдем к индивидуальным
нашим наградам. Итак, лучшим снайпером сезона с 25 голами становится игрок Яванского Могира Шохин Боев. А для вручения награды на сцену приглашается Субхон Шодиев, генеральный директор футбольной лиги Таджикистана. فکر میکنم که اشتباه نمیکنم اما شاهین بویف موسم دوم پای هم بهترین نشانزن لیگ یکم میگردد. سال گذشته در مراسم جایزه سپاری شاهین بویف گفته بود که قدم نوبتی لیگ عالی خواهد بود اما موسم رو قید نکرد. یک سال پس یا 2 سال پس برای امید شاید که موسم آینده قدم با لیگ عالی گذارد. Хочу сказать спасибо моим коллегам, руководству, моему тренеру и всем моим близким родным. Мы переходим к номинации «Лучший тренер первой лиги». Итак, наши номинанты. Джурахон Мирзоев, Хулбук, Алишер Палбонов, Парвоз, Сиовуш Боев, Могир. Для объявления победителя на сцену приглашается Фаргот Мирзоев, член исполкома Федерации футбола Таджикистана. ҳамноми ман Ҷураҳон Мирзоев. ҷурахон Мирзоев пас аз оне ки файзканд ба лига якум фаромад дар лигаи олӣ даста аз ноҳияи восе намонда буд. ин шахс ҳамонист ки ноҳияи восеро боз ба лигаи олӣ баргардонад. пас аз 21 сол хотиррасон мешавам Хулбук ба лигаи олӣ рохат ба даст овард. акнун фурсате аст ки мо номи беҳтарин бозингари мусобиқаи лигаи якумро маълум кунем. барои эълони номи беҳтарин бозингари мусобиқа ба сана даъват карда мешавад Маъруф Оқилов, директори телевизиони Душанбе. номзадҳо ба таври зайр маълум шуданд. Шоҳин Боев, Моҳир, Ҷаҳонгир Алиев, Парвоз, Хайриддин Турахонов, Хулбук. нафароне ки лига якумро тамошо мекунанд бо ман розӣ ҳастанд ки ҳар кадоме аз онҳо воқеан ҳам арзандаи ҷоиза ҳастанд, аммо ғолиб танҳо як нафар бояд бошад. بهترین بازیگر لیگ یکم در سال 2024 خیرالدین تورخانوف. خیرالدین تورخانوف بازیگری که در این موسم در مرحله دوم پیوست با دسته هولبوک و در مهلت کوتاه‌تری توانست که 18 گل زند. بهترین بازیگری موسم اعتراف می‌شود. مبارک باشد. имсол дар ҳафти ҷаласа кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон як ҷоизаи махсус дар лигаи аввал пешниҳод карданд. ном дорад бозгашти чеҳра. бисёр як қисса ва саргузашти аҷиб дорад ин чеҳра. нафаре аст ки муваффақона дар дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ мекард. узви мунтахаби Тоҷикистон буд, барандаи ҷом, лигаи олӣ, суперҷоми Тоҷикистон, зинаи дуюм дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё. рӯ овард ба дастаи хориҷӣ, таклиф шуд аз бошгоҳи Насаф. чун ба Насаф рафт, андак омад накард, осеби бениҳоят ҷиддӣ бардошт. ба Хуҷанд баргашт, аммо осеб аз худ сахт дарак медод ва гуфта мешуд ки ӯ
аз футбол нопадид мегардад. Корномаи ӯ бояд ки хотима ёмад. аммо бо гузашти чанд сол воқеан ҳам ӯ баргашт бо садои баланд бо натиҷаҳои беҳтарин ба футболи тоҷик ва давоми чанд мавсим аст ки дар бошгоҳи Парвоз бозӣ дорад ва имсол ба ӯ ҷоизаи махсус бозгашти чеҳра тақдим карда мешавад. Ҷаҳонгир Алиев барои тақдими ҷоизаи бозгашти чеҳра ба саҳна даъват карда мешавад директори маркетинги ширкати Паримач Юлия Лесик. Ҷаҳонгир муборак бошад. Ҷаҳонгир як лаҳза назди баланд гӯяд. Ҷаҳонгир, все мы знаем ситуацию, ты получил тяжелую травму. Каково было возвращаться в футбол? Ну, я немного волнуюсь, не ожидал, что меня дадут мне поговорить с вами. Очень рад, что я здесь. И я молил Всевышнего, чтобы вернуться на поле. Ну, спасибо за поддержку, спасибо в первую очередь моей маме. Она всегда верила в меня, когда мне даже было тяжело. И близким моим родным, кто меня звал в команду, это, конечно, Алишер Полвонов. Ну, я благодарен вам за эту награду. Очень неожиданно, очень. Вы большой молодец. Своим примером вы показываете молодежи, насколько нужно пробиваться, насколько нужно преодолевать любые трудности. Мы вас поздравляем и И я сегодня очень счастлив получить эту награду. Спасибо вам большое. После такой эмоциональной номинации мы переходим к следующей номинации. Это номинация «Лучший судья сезона». На звание лучшего судьи сезона представлены следующие кандидаты: Гулмуроди Саадулло, Насрулло Кабиров и Амирджон Хоркашев. Для объявления победителя в этой номинации на сцену приглашается Тогир Нурзода, председатель контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Таджикистана. بهترین دوور در سال 2024 Насрулло Кабиров. Насрулло Кабиров. В этом году Насрулло Кабиров был судьей 34 матчей чемпионата Таджикистана, а также удачно провел судейство на международных матчах. کاری داوری همچنین است که تا وقتی انجام دادن ساحه کاری داوری همه وقت باید کار کرد. بعضی وقتایی هست که از یگان لحظه قناعتمندی و در عموم همه وقت باید کوشش کرد که بازم بالاتر و بلندتر رفت. بگذاریم با قسمتی فکر میکنم اساسی مراسم لیگای اولی. تصور کنید چقدر موسم جالب بود. بازی آخرین موسم است. استقلال روشن. دقیقه 80 رقابت اما حالا معلوم نیست که کی زینه دیون رو کی سیم رو اشغال میکند. روشن یا خوجند. البته در همون دیدار دسته استقلال پیروزی به دست آورد. این کمک کرد که خوجند با زینه دیون برآید. مدال های نقره را صاحب شد و مدال های برنجی رو باشد دسته روشن به دست آورد. Она инро лигой Оли меноманд. Да, это высшая лига Мегрувар. И как итог, Истиклол чемпион, Худжанд второй, а Равшан
Третий. Также отметим историческую победу Равшана во второй лиге чемпионов АФК. Команда хоть и не вышла из группы, но впервые одержала победу на турнирах под эгидой АФК. На игроков Равшана в матче против Аль-Вахры было любо-дорого смотреть. Маълумаст ки нағз акак истироҳат карда буданд. Хуб, акнун шурӯъ менамоем муаррифии номзадҳоро ба номинатсияҳои гуногуни Лигаи Олӣ. Нахуст номзадҳо ба унвони беҳтарин дарвозабони мавсим. Дар ин номинатсия муайян шуданд Сафармад Ғафоров Хуҷанд, Шоҳрухҷон Эшбутаев, клуби марказии варзиш Артиш ва Евгений Гриценко Равшан. барои эълон кардани исми беҳтарин дарвозабони мавсим ба санад даъват карда мешавад Анвар Мирзоев, собиқадори футбол ва футзали тоҷик. ба фикрам имсол ҳамин ҳар се дарвозабонон бисёр хуб бозӣ карданд, аммо бо фикри лига ва комиссия ки таъин шудааст, беҳтарин дарвозабони Лигаи Олӣ дар соли 2024 Евгений Гриценко. Евгений Гриценко дарвозабони бошгоҳи Равшан беҳтарин дарвозабони мавсим эътироф мешавад. Евгений Гриценко ки соли гузашта беҳтарин бозигари хориҷии Лигаи Олӣ эътироф шуда буд, имсол беҳтарин дарвозабон дониста мешавад. ҳунарнамои болою на танҳо дар Лигаи Олӣ буд, балки дар Лигаи чемпионҳои дуюми Осиё. ӯ дар даври шашуми марҳилаи гурӯҳӣ беҳтарин дарвозабони давр эътироф шуда буд. Жень, на пару слов. Куда так спешим? Рад приветствовать тебя. Жень, самый короткий вопрос. Самые запоминающиеся моменты 2024 года. Самый позитивный, самый негативный. Мигровар любит ставить в неловкое положение. Хорошо, давай начнем тогда с позитивного. Позитивное — это первая победа Равшана в группе турниров АФК. Так. К сожалению, негативную все знают, поэтому я не буду лишний раз повторять. Давай тогда получи. Удачи тебе, Жень. Спасибо. Еще раз награды. Сезон получился сложный, как и в целом любой сезон. Где-то что-то не получилось, где-то не до конца доработали. Были шансы зацепиться в группе Лиги Чемпионов, были шансы подняться на место повыше в чемпионате. Но это значит, что нам есть куда стремиться, поэтому будем наверстывать. Дорогие дамы и господа, мы переходим к номинации «Лучший защитник высшей лиги». В этой номинации представлены следующие кандидаты. Комрони Мирзохон, ЦСКА, Холмурод Назаров, Равшан и Бахтиёр Каландаров, Регартадаз. Для вручения награды приглашается на сцену Мухаммад Толиб Шокирзода, заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан. беҳтарин ҳимоятгари Лигаи Олӣ дар соли 2024 Бахтиёр Каландаров. Бахтиёр Каландаров, Регартадаз. В этом году Бахтиёр Каландаров в составе Регартадаз, надежно выстраивая линию защиту, выиграл Кубок Таджикистана. ҷоизаи инфиродӣ муборак бошад ба Бахтиёр Каландаров.
این با من این سال 2024 خیلی موسمی فراموش نشونده است که ما غالبی جام تاجیکستان و رویخط و بازی‌های لیگ قهرمانی دوم آسیا گرفتیم. نامزدها با عنوان بهترین نیم محافظتگری موسم: علیشر جلیلов, استقلال; محمد جان رحیمов, روشن; نازیم باباجانов, خوجند. برای اعلام کردن نام بهترین نیم محافظتگری موسم به سند دعوت کرده می شود عضو کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورازاده. روز بخیر دوستان عزیز. بهترین نیم حمایتگر لیگ اولی در سال 2024 دانسته می شود علیشر جلیلov. بهترین نشانزنی موسم گذشته، بهترین بازیگر تاجیکستان در سال 2021، چمپیون تاجیکستان در سال 2024 علیشر جلیلov بهترین نیم محافظتگری موسم اعتراف می شود. جایزه نوبتی انفرادی برای علیشر مبارک باشد. اما از نام خود میگویم که هر سه نامزدهایی که اینجا معرفی شده بودند آنها نیز ارزنده بودند. این سال خوبتر نبود برای استقلال، برای که ما در آسیا خیلی خوب بازی نکردیم. این جایزه команда رحمت میگم. Итак, звание лучшего нападающего высшей лиги. Деян Тумбас, Худжанд; Джахонгир Эргашев, Эсхата; Квадво Фримпонг, Регар Тадас. Для объявления победителя в этой номинации на сцену приглашается Искандар Джалилов, вице-президент Федерации футбола Таджикистана. Салому алейкум. Беҳтарин ҳамлагари олидари соли 2024 Ҷаҳонгир Эргашев. В этом сезоне Джахонгир Эргашев в составе Эсхаты забил 10 голов в 18 матчах первенства страны среди команд высшей лиги. باید گفت که جهانگیر 2 سال پیش هم بهترین حمله‌آور موسم اعتراف شده بود. جهانگیر с очередной наградой тебя. И у нас уже добрая традиция. Сделай коронку, пожалуйста. Коронный фокус. Красавчик. البته 2 سال پیش هم قید کرده بودیم که خیریت که جهانگیر با فوتبال اومد. با چنین موشک‌ها در مشق‌های بدنسازی باوری کامل دارد که موفق نمیشد. فوتبال برای جهانگیر است. اکنون ما میگذاریم با номинациyaи навбати маросим. ин қадрдонии беҳтарин нишонзани мавсим аст. ҳама медонанд яке аз серҷоизатарин дар умум футболбоз дар таърихи футболи тоҷик аст. Манучер Ҷалилов бо 17 гол бори панҷум дар корномаи худ беҳтарин нишонзани мавсим мегардад. аз котиби генералии Федерация футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмеҷанов хоҳиш менамоем ки ҷоиза тақдим карда шавад ба Манучер.
ما درباره جهانگیر علیف گفتیم. منوچهر جلیلوف سزاوار است که چند نکته درباره او گفته گذاشته شود. همگان میدونیم در چی وضعیت بود او و همه آنها را پشت سر کرد. غالب نه تنها میدان، غالب در حیات است. جایزه نوبتی مبارک باشد منوچهر. من جایزه گرفتم، بیاد خرسان شدم برای که اصولی بگی بیاد من دقیق بودو. И хар казахи осон нест гиртан ҷойза. Сегодняшняя церемония, знаешь, Мегрувар, я сейчас подумала, у нас отличается тем, что она сегодня какая-то такая героическая, подающая пример своим именно внутренним духом. Это да. И наряду с этим мы с тобой стареем и становимся более сентиментальными. Этого не избежать. Да, скорее всего так. Итак, следующая номинация «Лучший тренер высшей лиги». На это звание в этом сезоне претендуют Рустам Хаджаев, Худжан, Шамсидин Косимов, ЦСКА и Зайнидин Рахимов, Регар Тадас. برای اعلان اسم بهترین مربی موسم به سند دعوت کرده می شود. رئیس کمیسیای نظارتی و سنجشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلیر قابلزاده. Зайнидин Рахимов. Напомним, что в этом году Регар Тадас под руководством Зайнидина Рахимова, обыграв в непростом финальном матче, Худжан стал обладателем Кубка Таджикистана и завоевал путевку в плей-офф вторую лигу чемпионов АФК 25-26. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов, кто вручили мне этот подарок, выбрали меня лучшим тренером года, 24-го года лучшим тренером. Я хочу поблагодарить, это, знаете, очень приятно. Во-вторых, я хочу поблагодарить полностью все руководство регата Талко-Арена, также начальника команды Гойшо Давлатова. Также вы знаете, что это приз, он не просто так дается. Я также хочу поблагодарить свой штаб, это Абдулло Умарбаев, это Фарод, это Умед, это Чори Мухадов. Все хочу их поблагодарить, потому что рядом со мной, который мой штаб был, это благодаря тоже им всем. Это не только моя одна награда, я хочу всех их поблагодарить за эту награду. Дорогие друзья, мы продолжим после музыкальной паузы. Встречайте на сцене Йосамин Давлатова. دشمنی جان منی خوب و زیبا آمدی
صدقه قدماتون. زنده باشه. چرخ و فلکه چرخک زرین داری، تاجیک بچه لفظک شیرین داری، ای تاجیک بچه خدا نگهبانی تو باد. ماه زیمایو حرفای شیرین داری، ای کلابی بچه تاجیک بچه حرفای شیرین داری. تشکر. زنده باشه. یک سرودک رقصی میخوانم برای شما. تشکر. تشکر زیاد. اشتراک ما در اینجا بسیار برای ما فخره و ما فخر میکنم که در احاطه جوانمردان جمهوری تاجیکستان پرچم برداران و فخر ملت اشتراک دارم. تشکر برای دعوتتان و بگذار همه وقت همه خیل پرچم ملت فرهنگ ملت در صفحه پیشکش کنین. تشکر زیاد. پیش از آنی که از اینجا میرم برای شما یک چند مصرع سرود زنده میخونم و بعدا میرم. تشکر. زنده باشه. Таджикистан, замирает сердце, душа поет о красоте твоей. Таджикистан, край согретый солнцем, в лучах тепло сынов твоих и дочерей. تشکر زیاد. تاجیکستان همه وقت با پیش. Талантливая Йосамин Давлатова. خب لحظه فراغتی بنهایت خوب بود. فورم
паси пардао давон рақсида истода буданд ва ин маросими ҷоизасупорӣ ҳам як навъи ид аст. ҳатман бояд ки ҳам хеле хурсандӣ бошад. мо мегузарем ба номинатсияи навбатӣ беҳтарин бозингари хориҷии Лигаи Олии Тоҷикистон. номзадҳо дар ин номинатсия: Квадво Фримпонг, Регартадас, Сергей Яворский, Вахш, Деян Тумбас, Хуҷан. барои эълони исми беҳтарин бозингари хориҷӣ дар Лигаи Олӣ ба санад даъват карда мешавад Нурҷаҳон Исмоилзода, узви Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон. ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ. беҳтарин бозигари хориҷии Лигаи Олӣ дар соли 2024 Деян Тумбас. Деян Тумбас бозигари дастаи Хуҷан ки вақти начандон зиёд буд дар ҳати бошгоҳ, аммо дар ин муддати кӯтоҳ кӯмак кард ба дастаи худ барои баромадан ба финали ҷоми Тоҷикистон ва ишғоли зинаи дуюм. феълан Деян дар хориҷи кишвар аст. барои ҳамин намояндаи роҳбарияти даста ҷоизаро хоҳанд гирифт. ва бояд қайд кард ки Деян дар Лигаи Олӣ 8 гол ҳам ба самар расонид. Дорогие дамы и господа, сегодня под конец года, когда мы подводим итоги и объявляем лучших в своем деле, хотелось бы отметить и наших партнеров, которые уже не первый год с нами рука об руку и оказывают нам колоссальную поддержку. И для выражения благодарности на сцену приглашается вице-президент Федерации футбола Таджикистана Сайвали Донёрзода. воқеан ҳам мо аз дастгирӣ ва дар паҳлӯи мо будани шарикон ба мо имкон медиҳад ки дар самти рушди футбол мо фаъолият намоем. сол то сол мусобиқаҳои Лигаи Олиро ҷолибтар созем ва албатта ки бидуни таваҷҷӯҳ мо онҳоро ҳеҷ гоҳ нахоҳем монд. ба саҳна барои тақдими сипоснома даъват мешавад намояндаи ширкати 1xBet. 1xBet. ҷоизаро мегирад Сиёвуш Каримов. ширкати Паримач Тоҷикистон. телевизиони варзиш. маркази саудою фароғати Сиёмамол. ва бевосита инъикосгари футболи тоҷик телевизиони футбол. И Ассоциация блогеров и вайнеров Республики Таджикистан.
сардори ассотсиатсия бахтиёр маҷидов хоҳиш карданд ки мо қайд кунем барои чӣ. Чунки туфайли ин ассотсиатсия бозиҳои на танҳо мунтахаби Тоҷикистон, балки Лигаи Олӣ, Лигаи Якум ва дигар мусобиқаҳо инъикос мешавад дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ. Саҳми онҳо дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва бевосита футбол бениҳоят калон аст. Ташаккури зиёд. Ва фикр мекунам ки мо ба нуқтаи кулминатсияи маросими имрӯза мерасем. Муайян ва эълон кардани номи беҳтарин футболбози Тоҷикистон дар соли 2024. Номзадҳои ин номинатсия: Евгений Гриценко, Равшан, Бахтиёр Қаландаров, Регар Тадаз ва Манучер Ҷалилов, Истиқлол. Барои эълони номи беҳтарин бозингари мавсим ба сана даъват карда мешавад ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов. дӯстони азиз, ҳозирини гиромӣ, ҳамкасбон, рӯзатон бахайр. аз дидори ҳар яке шумо шодем. саломату сарбаланд бошед ва бо як хушнудӣ, бо як ифтихори хоса ба ҳамаи шумо дар соли 2025 тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. саломату муваффақ бошед ва дар фарҷом беҳтарин бозингари мавсими 2024-ро эълон менамоем. Манучер Ҷалилов. Манучер Ҷалилов, ҳамлавари Истиқлол ва мунтахаби Тоҷикистон, бори чорум дар корномаи худ беҳтарин футболбози сол эътироф мегардад. муборак бошад. Манучер, просто так не можем отпустить микрофон. Каково это ощущать, что после болезни ты возвращаешься в футбол, не просто возвращаешься, а становишься лучшим игроком сезона? Какие ощущения? Салам алейкум ҳамада. Ман беҳад хурсанд шудам ки ба футбол баргаштам. Фақат ман хурсандӣ ма падару модармай ба хурсандам ки командада бародару беҳад дастгирӣ сахт карданд. ин натиҷа яй ман нест. ай ҳама бародарое ки ма Истиқлол бозӣ мекунем, яй ҳама шумоянд. раҳмати калон омада. ҳамадон ташаккури зиёд шумода. қисмати тақдими ҷоизаҳо расман ба анҷом мерасад. аз рӯи анъана ҳамаи ҷоизадорон, ҳамаи ғолибони номинатсияҳоро мо ба сана даъват менамоем барои акси хотиравӣ.